Idemo prema Baškom polju. Ajde. Dobar dan. Imam još možda 10-15 komada. Evo nas, u 8 ujutru, 32 sata u Pramajni. A onda ćemo jehati do Baškog polja, stvar, to je to, Pramajna Baškog polja. I što je to u Valca vidjeti. Predivno. Ja volim ovaj zvuk zrikavaca. Ovdje se dobro čuju. Ma savršeno, pa pogledaj šume. Jeste. Lijepo mirši. Miris je nestvaran. A kako je čisto more. Evo, dole su već neki na plaži. Već je prvi kupanjac tu. Uživaju ljudi. Koliko je? 8 i 10. Evo Viagre. Radi, to mi se sviđa. Nije radila par godina. Par godina nije radila, sad je počela. Poslije ćemo obići malo da vidimo kako tu izgleda. Ovo je praktično na plaži. Neku i muziku, onu, kao što puštaju. Ljepote. Prekrasno. Eto i mene. Opa, vidite ovaj sistem plivanja, hajde pokaži ljudima. Pa taj, za jače bicepse, hajde pokaži malo. Da je otežano plivati. Gdje malo digni to da se vidi fino. Koje da se vidi? Tako, jedna papa, druga papa, za bicepse vrlo bitno. Jeste. Čekaj da se vidi biceps. Tako, evo da vidimo. Čekaj, moram. Gledaj, evo sad. Se žena, znaš. Evo, ajmo reći da nije tako. Pape na ruke i bicepsi, nikakvi tai chi i tako dalje, samo to. Evo, vidite što je dobra plaža. Baško polje je definitivno posebno mjesto. Borova šuma se proteže šetnicom, plažom, nerijetko dolazi do samog mora jer imamo brojne uvale, tako da se možete smjestiti na svakom čošku, gusto, pladu, uživati u svježini tokom cijelog dana. Dobar dan. Mogu li ovako dvije dobre breskve? Ove dvije, ne? A ja. Još nešto. Šta bi i ovako? Koje je bolje? Koje je bolje? Ali možeš jedno i drugo. Možeš jedno i drugo. Ali crno će baš pasiti. Pa ajde, daj crno. Crno onda. Koliko jedan? Onaj bunti, tako. 12. To malo opretno. Može, super, daj. Hvala vam puno. Živjeli pa. Hvala. Koliko imaš da trebam ponijeti odmah? 10 očeo. Hoćemo pohvaliti ili iskritikati? Dobro. Stvarno, ove možete deset. Jako, ne stvarno, dobro. Evo ovo je bret.
Krećemo sa takozvanim zvjerskim plivanjem. Tu je 2000 zamaha, dobro. Ali je topla voda, topla predivna. Na koliko smo sad zaveslaja? 590. A preko puta nas su prelijepe male ulice. Evo, malo stijena, pa onda plaža malo. Iza borovina. Ekstra. Dođu smo mi pred Promajnu. Evo marina, to je jedan pravac. Mnogo lijepa marina. Uglavnom, sad nazad. Evo da vidite koliko smo prošli. Skroz dole i ne vidi se odakle smo došli. Uvala i uvala smo prošli. Jeste.